obe comment, obe share now for fun. So any be a share, maybe I will be a no patch of comments, like, subscribe, share. And I don't know. They say, what's why not will be a heavy. And I pay only for a 4 bar Samsung quick boy, a chow in some power, also making I'm toss 300. And I pay my dear to say, men and me a catchy, and to let us say, Mitimia me the pampan, so, my Mitimia me the Tano pay, we will be saying, I come up to say, well, and then, yeah, the video of the day, bro. My question for the day, I may be sour and sana, made me motivational, bro, and sana. Mama me honorable, adorable Bishop of Lumba Kwaba. Na ya keje gun sama etwa de nchiche na no pemu as simple as ABCD. And then maybe say so o relationship mo a wahu sabi son sabi anya ma me use the word relationship. So oni obi e twempna mo susu se mo be ware enti no sabi wo past empna wa twe agyan enuoma bi a waye no eye se wo ka kire wo dofo na na being it oba no ana be ma no eye se wo ka kire na na ana se nya kra eno ena me bi saw relationship bi a wakomo agyan na ene wanya dofo bi o say I love you, I want I want you to become my partner. Eye se relationship bi a wakomo no wo ka kire no enuoma bi a waye no I just want to tell you so that you will know na what's ya anya semfo for yes obeka and I say yes so we keep us silent and no enemy be so no pay me motivation me dey ma is so simple as ABCD as ma me dey ma no pay ni say asase we so ayete ni pe bia what ho a e ya dwene ho what asase we so a dwene ho so what one as wa nwene ho a obenya asem obi na e kan as say obenya asem na court upon young crofo bebre wasase we su a omo nwene wo mo ho enkrofo ho kwa na omo dwene se bia so se bia nya do mesra mi ka o ma betina he obi dwene me ho dendende ye be hye watete ana waye fa na e de ne koso ana dwene ho en atade be no be hye papa be no be hye me se dwene ho ka be na sisi otimo me ba to dwene ho ene kra ma mi am ne tifie ho yi na mami kra na aduane be na ono chale da bia be mami papa sister bra dwene ho enwene obi ho enwene me ho simple dwene ho what KUMAWOOD TV for na wo dwene omo ho omo de omo TV say dey mami bra sister me say dwene ho na hwa wo suru besi wo fom bo nsem komo bebre wo ho adwuma wo ho me say dwene ho na dwene wo adwuma dwene wo ma ho dwene wo mpra ho dwene wo yere ho dwene wo abrabo ho dwene sane obenya sika dwene sane obenya sika toka dwene sane sebi wafu adoa na ebetwe dwene sane sebi waye tuntum no o kala no be kama dwene wo ho me se de dwene wo ho enwa no be yi nkofo dwene nkofo ho e ka nkofo ho nsem saa enso komo wo ho enti anope me se dwene wo ho na bia me lines na tum Ejama no pay friend so co relationship you want a safata say e was say what can or past e be e catch wo do for na impra wa twe jai enu me boy ye jai must you tell him or her and then we be so no pay and I pay up a beautiful shades like I'm wearing this is Louis Vuitton open Louis Vuitton open plain open dark you know no for 0559 306325 0559306325 na ebebo ne bede na ye diama as you can see you have plain your dark oh we about be say any open wine like this you know you open beer open plastic shades open the DVD open kama part of 0559306325 motivate my lines no frame here na yanko doctor kwajo right so kwajo ka di no ha e dey aka ho ma Jefas anope ya mo ache on se say nyami shout e ma for itwa mo please look man it's anope you the first caller ever line so hello good morning. Hello, good morning. Me da for man so kakra ma me odi ni ba bia friend me free That's your friend Mustafa. all right Mustafa yente wa no pay so uko relationship bi mu na wo free mu na uko sia fofra de waye bia no so ka cha odo for na that's what I'm asking you this morning. Me
my family, the bear and a place. Who relationship with you? Who pass the sure say I catch up partner on the currency. Because never do why I jai and I say I'm gonna be a white giant guy. Because Sunny money, but I always say relationship with a good and be the way the good and is one in wine. It's one idea that a sunk a crab bar. That's no betting out in us who are the accounts and say to me in the day and never very necessary class will be country on us woman. Now no pass. That's it. All right, Mustafa, me that's CP. So why jere? Also, wait me afre contribute now. Co relationship be mu na free ma o past. Yes, sir. Was say o katre o dofwa wonyana na. Hi, good morning. Hello, good morning. Me do, we didn't baby afre me free. If I saw me free, I made a boy, I'm a free picture. All right, Debbie, mami tiwa no pay. Hi, good morning. Good morning, Deborah. My tiwa no pay. Yo, if I saw, I will hear some better because some things are kept secret. All right, Deborah, thank you so much for your contribution. And pay some things are kept secret. Well, call me now. Contribute to relationship with free man. Yes, so can pass it to the fan. Hello, good morning. Good morning. Hi, good morning. Good morning. Me da food in baby and friend me free. My friend Quata, teach driver, because I teach mine. All right, touch my boko. And you have to teach my boko. Gadarma, yinti wa no pay. Yo, who ain't say, Ori, Obadiatina, now I'm going to China, Papa Fro. Now, Obeka make a mother bomb. Eddie at the bar, a woman, Yakura, Imam Wesan, Tunya in here. Because the actual year, not a Kumko, the idea is Yakura. Money, I mean, yes, ma. And if I'm a mentor, I'm a crew, a chief, yeah, a bench man, a chief, the help, yeah, and a chief, at a Yaminka. Yaminka won so one or pay that city man for send a maba a line no so also betting me after still my lines no are so much activated. Hello, good morning. Hello, good morning. Middle, now what to say? Many had more anyway by going to your. We didn't baby our friend free. Because of we need gas district, yeah, and cover the floor and dance up to All right, may you want to pay? The American is the only guy is not a morning idea, because which me, you know, a kind of Brabham and the channel. As I think you have been about our India, or the good about support or the back of Kaka at the so Miss Banya, and can you say who's me and can you say, and it's an unquestioned who catch us another check, and that's what kind of channel. All right, yeah, that's CP, and I'm not paying your main car, who still are no me far or cost, not to be to me afraid. Now, what do I do about an opaque relationship in a female? Must you tell your partner your past? Hi, good morning. Good morning. Hi, sweetie, we didn't baby our friend me free. Your friend Bewa. Bewa, me too, I no pay. Because how the Kenyan and say, who he has over Bonaman because some kids will be coba, which me a general society account him. You can say your secrets, oh, and that's all banana bearman and Tim. Okay. Bewa, me that's no pay, so also no. What the waging share about still no my lines no are so much activated so call me I call I okay relationship no free mama sweet or your partner being it the lady or the man your past. Hi, good morning, last caller. Auntie Diane, good morning. Good morning, sweetie pie. We didn't baby our friend me free. I have run Jonathan because I starting for you. All right, Jonathan, yenti wa no pay. Auntie Diane. And then lady Pagana, I away there. Okakao, that road, the HM, because now can well, what the back I will do, who be the couple of the Abu Dhabi many better. Oh, study look at them. They are a member. The Robert I will do secret in the end, and South Africa, a Palumba meet you. Oh, so.
Oh, just so that's it. Anyway, so thank you all. Say more contribution about latter part of the show. Maybe be lines now to mama now also no. In some way, they brought up and what's your friend what contribute. Yeah, live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, some dark initiative, some dark TV, streaming live there. So I just want you to subscribe to our channel. You like the page, you comment, you share for others to be part of the program this morning. We beg of you. Production crew for this morning, executive producer for the show is Sam Dark, who is of course my director himself, my CEO, or no Elokuchin Semgun Krata Somame, and Mama Betsnaha. My director is Akwesi Adumaku Jr. OG, famous, and Omar. They are also behind the MCR, making sure that everything, you know, is so beautiful for us this morning. Mami Murphy, na Mimema, as Messi Aquaba. Bagu? Oh, hey. What are you? Great. Jebedana sisa kwane. Okay. Ya danasi ama yeti. Okay. Beautiful. Samsung Koowaa Boa. Na onyane kesi. Yeah. Dumedi ne na bibianko. Yeah. 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 Okay. Na wonshira you be a radinyankopon wonshira. Baba try me try me home. That we try ho abasima. You best there. Odifo bakopa awurade ayi no ama ya awiemre mu ni odifo Samson Kwaku Yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apie so amaye kona kohwe odifo Samson Kwaku Yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa akwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nase akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243 3565
3 odiifoɔ Samson Kwaku Yeboah ɔsi awiemfoɔ ba Of course, now my mommy offer Akwaba. Dandy, MC Atopan will be a Radina Coupon, Winchano, na Onyana Cassia, and Famaya. MC Atopan through an as a fear mavis, and your offer Sequia. A bloom will be a Radina Coupon Shrom. Amma Uzu Shida, a bedra cra. Oh, Yama, maybe I will be a Radina Coupon Shanona. And fam. Now, your transit Dr. Gabriel Kojo, I share the part education, see friends, principals, a letter, a Radina Coupon, Winchano, yes, no one Yannicas na Nanadu Junior, a Lookman, international Lookman, a will be a Radina Coupon Shano, when Yannicas and my Yatria Jumum head my Funina, so bad young Cobia, who no new Biacas. I transit a nay as in Samaba. Was there any idea to be a dana asumdiba? Yes, indeed. For Yaba, now in summer, as well in Chichi or social media, and Yasin Kitwa, every brother, Cecilia Dapa, on the resignation letter, Elko, I said, the associate also the Jumana at home, and my Papa His Excellence, Father, the President of the Republic of Ghana, also Ajatu Musuki, was with March. Why are dear, what the way Juma, the Mao post one put Woji, and yet to an Amwana, and ne was what they are toward their mushroom when they are meant for a Sundremo. Now, I know Ghana for a China Sena, but Sabi Binasla, the fact is, I know, I didn't Juma to Ama Sebi, His Excellence is Rajatuno, Cofostelano. They are not satisfied. You are mocking and say, a bear and Kianchi Mammy. It didn't say the well, and in that story, they say, Mammy Cecilia Dapa, Yachano, now your call. Now you could say, Tia Yachano, stay with us, or Koowaa. Yes, sir, madam. No, per se, Emrano, any Emano, any Obudi. Now, so the Bem Samidi, Emrano, any on Wakasa, any baby. Now, just as I stated in my initial report, because John Terry Tresh. I want the post to make here on the initial report say, Madam Cecilia Dapa, biggest fear in Nasa and Cassim with Baba Bonting. Now it appears say whatever she feared is happening right in front of her. Now, young con semimu. Earlier over the weekend, a couple of things happened to Madam Cecilia Dapa. Onwakasa Betroye in a statement, official statement from Cecilia Abena Dapa say, I refer to publications dated on 21st July 2023 suggesting that I own $1 million, 300,000 euros, and millions of cedis which have been stolen from my house. There are noticeable inconsistencies between what has been discussed in the public domain and the thrust of the original complaint on the matter. In his statement to Madam Cecilia Dapa Montini Channel Professor say, story now amount for a discuss on social media. So there are a lot of inconsistencies. Matter and no grand amount for circle edinya. Was a letter and she said, Onakasa the dinner wallet and so inconsistent. It is a be or honoma or also about inconsistency. I was so checking a letter no and sample as the above one thing. Now, and I'm saying, amount for court document, the alleged court document, as say be any manasi Azuria Woody, ever posted on social media to say inconsistencies no, and only where he court documents no copies in be in the and no. Actually, and then Madam, and the letter of resignation, to Abonting, I said only 22nd of July. In 21st of July, I'll be responding to the news now across social media. Until the 22nd of July, I just said New Year Saturday, no, and Madam Cecilia, and the letter of resignation by now the letter no, and was stating yes, or try my president and say, as I near social media, so I was stating earlier
in a letter released on the 21st of July Friday in the morning saying conversations be cause on social media so say your conversations ne cause no wo sika bebre gu ni de mu ni ade no enya sa na story ne tie na mo no on persons had discussion we no ebe kata ban ni duma pa ban ni ye embi aban ni pa mo ye nti no na all twe ne ho na face no nim say by the time investigations never query na bibia beto di no sansem a aba public ni musa na sisi ada pa e diske guni dem na ban sika yina no onim se ebe ka asem ni be na bibia beto di na te so no wonya ni tie di ma che se ne ho so asem bia ni ne ho from investigations a ebe cause why ready to say appropriate body bia be investigations be o de ne ho be mo obo na o ma ye investigations no eno ana is excellent another quick fado and so the pen AC paper so eje etro acceptance letter send resignation no waje atom no wogide pass say madam sisi ada pass some Ghana ban aboni bia ne ho na oda na say so wa resign oda na so ase so what chire ban pa e wona membuo mu atete de his excellency this happen eto paper so a trust ansem de stamp AC as adafo ade asan na ade chen ya na duada na pay special prosecutor office at the letter ne mu nsem ne sen according to the special prosecutor say press release Cecilia Abena Dapa edina woso at 11:55 GMT on 24 July 2023 and then about 11:55 aka 5 minutes to 12 Cecilia Abena Dapa, who resigned from the position of Minister of Sanitation and Water Resources on 22nd July was placed under arrest by the office of the special prosecutor in respect to suspected corruption and corruption-related offences regarding large amounts of money and other valuable items reportedly stolen from her residence. Ms. Dapa is being questioned by the authorized officers of the office of the special prosecutor. According to the letter of special prosecutor, Madam Cecilia Abena Dapa, office of the special prosecutor, and not to arrest. Say alleged corruption in some across social media so on $1 million no or our hands Kanangasa is saying some allegations in our investigation. Internet a boy 11 question pa me person to see e be chita se mu a o mama tie sense e ye de na se we ko pie court there some na wo bi say should go about the police station tie and America no but the point is say and I'm point is say we a politician says ka among this country and the man go be say abotre lawyer then na wo mama o ku je to the example me de be the somebody aba no ko be je di aba ni nyina wa nka ho hwe we mama nka masem na me ko Sabita frache simple if this body says kai wunya no kwan pasopo a wunya sika no e kwan a nipa faso just can best because of your image inti because of where you are coming from intino you don't allow this to happen to you did she allow this to happen? Of course. Once you go to court, it is public. Tinanka and says so court. Convention was I say a dawson to so be my fabi and my name is Awesome. What is journalist? Biba Yabam what is friends say minister be if you share. I say dollar share. I one time ya body. Oh me. What a dollar crow. What the amount no? Papa will do in my amount no. One more. I don't know. Therefore. The radiasi say o mine mrano ebeye juma. Na ya na mpimpi na eba ni se ya mare wo kese ya medini se ye ka mo mine nya ate se ya sum ye koye ho adwuma. Nso se be wie o mana kuma to ye mu no e ya asem foforo. Okay. Ye mamuka manu tum. Mu yididi onso bi di kan ka se o so resign kro se nka na do amana resign kro e no resign ye o ma na bo ato ne mu afeni akanya se ye nchino ne yiri ni sika se mu ye se ato ne genu ade aba okay ye bo ato ye mu okay because ye den obayi hwem no ache no na ato ne genu akro ya na agrada ansem kodi no wa ye nyina nim se ye ato ne se wo hwehwem ya ma me de kan se mu ni okuru ya na Isaac usube mpase mfa ya hwim kakra oditifia ene otimitrete nkofu yi entine menum se na sabita frate ma reading ne ma bi okuru ma minim ne okuru na setnate no ye kan se case bi afa ba bi ete se anu ma hunu se enkosi bawo enko bawo nezo kan se no aka ne se
aka to se kuruma yem first kani ntu mu da kire me bi na ya obi anya bi nkire me sikani pa wa ben ma na sikani oyo ana sikani bi businessman organ ni pa nyina nim no ye de na to aban mu akotuna ban kokum 1 year omo nkire me bi da omo ntimi nkire de a ompese omo ka kire me se sikafo kuruma nya obi nyam funso obi nya de o deserve sa de o de nko so ko afiase ko for 2 years no 3 years ni bi enti krowe no mpanimfo na program in favor of them sa no maye no e ko bi half of mo we be na e ko amisi se pampa cho resign e ma menya ansa ese nyefe no resign we ani atonic sisi wa resign we also head that chino na munye hwehwemu na obi abunto ne eze kurumo mbeso mama politics abato ya be kura nyai na onso dimnika kwa na djuma na dai panyini bia oda ban mu bia nya aban bi na appointed no na sebi asemo betum ne mani mbegu asia dan ndi wa mefa wa djuma ndi unya hwe tu ntwa na mo bia kuro ne je nye fe kuro wasanki ya tu abani yi na na adodan kwa kufu ado ana yi jonto amani mama wia eye kuro ne hyehyɛ ye bo man nanim beto abasa de to abayi president fo no ne yabusa ye temamfo no say wan na mo pɛ na attorney general ne ahwe security personnel mi papa we kan okore tise bia kofi boache wo ya na ya da no ya moma kofi nkoye o man ne to abayi no ntu wogimi a o man kro na be pam no wan na mo pɛ so ye mo friend say ye to abayi na obobɔ no lecture commission panyini no man na ye to abayi mo ya say you obi a gini di so ndo obedi no kore so obedi o man nanim ko yitua ba ni president no na ba yi na attorney general president ko lo akonya ewo yi se otimi sa police panyi president go appoint minister ndinyam ko fo no do mo be fe no be yo ni ba ba yo mai sa ni mo be nyina ni ma ye hunu ye ni idea ani pa no wa yi no so jini di onko ye di ma okoya so no ne nko yi nkofo no ko anya ne babo anya ne be favor no anya ne be na tuma be di so nyo mu no be yi omo eduru andi si bira so a ayi afarijan andi si fo na yi no eduru mire bi na ye heda hunu ne amaye okoya obayi ba ye MPP fo be yi no ne obayi ba ye ade kakra bi ba ho aye de sa se yensa ma ne kwatena vie ni ade nyina na me ma abonti wa me ho kire me and still ana aka no kure nyina be yi mama me de kure ndi anya me de kure mu nya me de mu nkomo mfa ma me nensu di no ara wanu yi a asemaranko edo be say good uganya wanyini pa za ponjia wanyini pa nya de wasati example na mo se mra na ye aduma na mu atuo mu asase ya de mu dia ni amomba bi atena atome bo suma no ayokuro ni mu din da suo ma mada nyina ehunu kuro we nhyehyeye ehunu se de wosem di mi nkomo di kuro we de wadi 60 something years amokan memanim de kuro no 4 years because me hu ni suban nyina se de owe ye se de ahyehyɛ na abesi ne kuro we ayi amen wadi awie afa yo embenfo no se asem to omkura yo ko we be no wa me o onya wuni se we na afram ya wunim so ko dam no no mo mkra me se o hanom de afa de o se nye problem bia mi we jai na we ndi obekom kra yi na ka tren so onye se ntu de jai o de to ana ko ba amanka yi na efre no tutim so no hello aha me si we ba ba chu nyema ne ha ma obeba me se ma ne ha sebe ye be mena ye ina bibie ni ye hu a bi sia na amane ma atwante wate ase o papa mpacho mate o mami mpacho mate we dem da ase pa se Ghana for de kwade mi ura man kanjiro me ire man kanjiro ye ngo ye mbe he da atwimi mu ase ne onwe ye sa anye sa aban nti se ya o tena se di nkomo se ne amene wudi ya nti ono ye de ne frɛ no court na wusu se mami o matwini mododo na ne create agrada de the same thing ya heda mo an check akase the case ni dos no o man ne bonto mo yemti u boka da ko to no ko ba no obobo nyum nyana mu ni mase ade se lita no pa ba because say the original ni wa man pro share yi musa na no pa mu ni nyina no ka asem bi tam ogina court no mo ante waseme sum bi na daga ma ka chem say special prosecutor say yanyi me case ni mra no hwehwe ma anam say edi o na no de bufu yi woka was wa nka say edi se obi su bempa yetima save no e be ma de asem e obanse yetima save me eye de na asem kwa attorney general ho a
wutimi ka kira me se eno ntiadi na yadi amobi ndi na wo yede unzi yedi mobi na bizo sa me wo fase wa bochire be kan se mami mpanifo bi da pewro so na se pa du emu nya sika na woni project nya free ai bibi nya free woni manda bi nya free woni je mpanifo bi ni wonu kwa bedi na ya ko emu nkomo da chi na medie ene de mi ni se be ya nyina chenti dachi medi pa ne de metro be bi free ni ba bi ekonya won se se mo afotie pa na o he ni ma no heda medi pa di recordings pa man komuni mo ye drum krowi eja be ba betom se gidi ni pa re ni ese so mo ye no ma ye ade na fa chance so ye adwuma tua kaka masika wo ho no mo adi no kura na fa ne ntoma pa afira odi amese sema me no kan ran ha enkosi se maami aso mbe de na be wan wotu obako obako man gagara oyese odi oni awrezi ayimi o se ska maami na dia okoye business bi se mo na ko kan ska bo nkoye ayi o se adwuma de ni odiserve me kwa no tu galam se ni bi no o man inside ansa na ban be gunti excavator nyina wotonton ye na ye ayi na go ano na enti na tsa wu agwai what business school registration company ayi be tram se sia na company we and there da no amoso ne dia enwi se ni kru ni abem on fa ngwe ni kru se ni kru na bi enuma ska we ni kru dia enwi ndai to mobla moyande ntuendi ya Ghana keke se mbeka mo no otunu mo giant MPP ni na ban se mo nsopa wo mo se mbo se nukure bi ko baabi se mo nka so ba ban mu no mo no de mbe diska eno mo de yewi ba nyame o hata zuru ohunu ye nyina oni mo bia nkurubum baabi obi afiri kodidie ni baabi obi afiri jonso awurade nim baabi obi anam okone damfo okwa adwena wodwene awurade tirim obetua nipa kase de ni nyumate awurade be mankofo bia kopensha betre fia be faya woni amane mamoma wo say yes say ade na no mo ye na ase hore de omu dididie nse na awurade ahu na ha no wose bobro fo mu ni o masema me awurade medi wona asema mo matwum mu awia ne anopa nya dan sa na okache David wose de wo ye na hintaye wa mani panyina ehunu ntu ye panyina okroma udi onim se ma yakọ obi ehunu onim se me na kasa obi ehunu onim se me yes obi ehunu ozi David wo ye na hintaye wa ma obi ehunu na me ye na mansan nyina ni mam ye ehunu se wa ye bone amana froduru me awurade manim sa awurade edina so twen ba to mo nkoso we ya bai ompo mo tutu ni ye ohoyi omopa mo tutu ni ye ohoyi mi go kumituwe we dani dem na nka minim on twede bia brem 200 million se jifa so sika so ya de ohoyi se ni nyina so be san Africa na ha ye nyina na etua o pakeka yete o me pakeka yete me tas ni ye nyina na ye namu a ye etua edu enye dan ha me di ama ba na wie me nwina wo me de awurade asese obema ye wi asam da kusu sika na ne ma akoso asesense ne yesesen ya kakraka na sika ba ne boto makatua akosoro na ye ne menya bibi adie na wo pe tas na di no kura se nyame ba etua de ama na de ebume na nyame betua aka se sukonu me yetima bere atiti ni mawdo mu age na nya woso de ye wontimi fa nyame betua aka so ye panyi wo kromeska we na mfa mi adwuma mama bunu ya binye na obi ko bi yi so amode kokuna gu adwuma no nyame betua moka you know nyame na meka achew wosoro mfa ho nchew bebre wiase abaye wawie ye ni nkoye mu na mu beku na ma aba asesan sa afo sa na awurade ye mo uzu ska no bebre wa bi enuma bebre ba behu na baba akwa ye donki na oton fofofo na ye mana betoton fofofo na omde ayeye na fe wachia ye basa ye bowudia ye kan se oyo odefo na nso ye hunu ajapade simple because da yesu mo domemo ye ni su domemo ye kasa domemo ye didie domemo nyame su besom oso timo broni asema no nti obesom mfa nchemo dura mo nkoso na de monyaye na de mo na ska radio be de nasem we dem de ko me da fa no medio etima fa kura ye hunu na ni ba office nsika ya ketua bi ti o be de nasem o ka go dizai ori kwa kwa wan eburuburu no odifu anya buo ya bi na betwa ma no se ma fa wo se utua wantua okom se eda ho yenya asem se skanda ho tiliba wudi ana go dizai ya nom ne ya tire ga 50 million kure betima go dem 2 weeks ansa no bi hu ye mobo no mo de u kana skanda ho odi ase edi ya yo mko mi betima so ya no pa ya ne se
yɛde nsuo atwa yɛn ho ahyia ɛnhoma abepɔ enua a ne nyinaa tumi wɔ mu yɛde nhaban mu tumi yɛde akatwe de ampo ne monyam ɔde agya yɛ so yɛde afrɛ ɔbɔ adeɛ nhyira mframa a ne nam mantam sɛ saa mpanimfoɔ yɛ nka no koro wɔ yɛ mu yi mpanimfoɔ yi mu bia sikadie ba saa sɛ bi ɔmama yɛte yaw sei ɔmama yɛ nsum ne yɛsɔre a yɛde ɛkɔm ne kasa bo sɛ wɔn so atwom wotim sɛ ɔto ade bia ɔnyɛ fɛ da saa yaw ne nyinaa yɛde fra nsuo tumi ne adeɛ no ne adome mpanimfoɔ mtotɔ suro kwanka bɛba yɛ so daakye monyegye mpanimfoɔ ngegye yadeɛ ɛwɔ dini ɛmfa mo ɔmo kidini fɛre wano monyegye ma mpanimfoɔ agyimie wɔn a ɛte kurom a sɛ bi ɔmo nim di asa ɔmo ɔmtumi mmoa ma ɔman ne ntumpɔ no ɔmo pɛ yɛ ka ne animguaseɛ wɔn a da bi ada ɔmo woro yɛ ka afa yɛbɛti awurade kyekyɛ ma ɔmo kyekyɛm bi nkɔ nkran sunya mmem nkɔ so tɛma akumase nkɔkɔ akra bɔkɔ obi anyene deɛ da bɛtena fie wo sɛ skata ɔpa wo nnia ne gye adidi awurade pira wɔ mo medi nkɔmmɔ sia na mpɛsɛm de secret bi anam sɛ ɛdaakye mɛbusa Ghanafoɔ question baako pɛ na ɔmo nyinaa yia no ɔmo yia no yɛ no mo sɛ yɛ akoa wɔ ka asɛm o nti wote so na wode ɔso wokɔ mɛbusa Ghana position bi na mabua saa position kuro no ɔmo biara firi n'adwuma yɛ mu a monkyɛke dodo ɛda so wɔn nkwa wia no mabusa sɛ monkyɛke sɛ ɔmo firi ɔmo adwuma yɛ mu so a yɛ na amaneɛ bɛyɛ na esie na mastate abobɔ di na makyerɛ obi amaneɛ na wɔhwɛ adeɛ pini ho ahunu sɛ mote so ne yɛ ka saa na nya agudie sɛ bɛfiri ahemfom sɛ bɛfiri politicians mu sɛ bɛfiri asɔfom sɛ bɛfiri akɔmfom daakye na mɛbɔ soɔ na mɛdi nkɔmmɔ ketewa bi akyɛm nyame tue ɔmo ka papa na ɔmo adwene na ɛma soɔ nimpanyi bi wɔ so ne ti sɛ atɛ nimpanyi bi oni nan na ɔde anante nyame ɔwɔ mmerɛma nipa nyinara woyɛ na ɔsɛ yɛkɔ ɛkyena ɛkura wo so na woni ani gye yɛdidi saa afɔ ne bɛtumi atufo aka asɛm bi de akyerɛ sɛ adeɛ wei nimpanyini baako bɛhu na ne ho abɔ ɔmo nyinaa so na yɛ position bi sɛta korɔ no a obi gyimi yɛ bi na ɔmo so gyina sɛta na obi gyimi no ɛwɔ a na ɔmo nyinaa gyina bi wofi sɛ ɔwurade de bɛkyɛw ɔbɛpira wo wonya ni gyeɛ ɔmfi na ɔbɛbɔ nipa bebrebe wi agu wi ase na wɔn ma position so wɔ hene anaa president anaa asɔfo sɛ di wɔn so go school papa bi a ebi kura sɛ bitafa kyɛ na fie nyɛ na abɛdi wɔm so bɛnya ne monyam nya wonwene wɔm ho wonkɛ wonya tema ha yɛsɛ ɔde bɛkyɛw wɔbɛpira wo na ɛnyɛ nɛ ɛkyena nipa no so ɛya wosɛ sika dɛ dɛma kanso yi ba me ho femfem mentimi nkyerɛ aduane kɔ a mekra kɔndɔ no matɔ mentimi mena mewɔ kae mentimi nna mu nkɔ baabi a ɛkyerɛ mede soma ɔna abo sɛ yɛ sɛ na Ghanafoɔ no ɔma no no ɛyɛ poison nti wone ɔmu diri a wone ɔm bɛdiri ne yie Ghana mpanyimfoɔ nim nea yɛano yɛ a nkɔmo ne yɛ diri a nkɔmo mfa nyɛ agorɔ kora awurade asɛm sɛ wɔwuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛma nsɛm nipa a wɔdɔ bɛdi naba according to Psalm 8:2 ɔno so ka wɔ sɛ mmɔfra ne nkokoɔ nom na masiesie ahoɔden atamfo nti ahoɔden different wɔ mabuna nom a sɛ ɔmo te yɛ ano ɔmo nyinaa ɛkasa a bɛkasa agorɔ sɛ yɛ story book saa na ɔmfa no nti woka asɛm firi mbaa sɛ woka gye mesɛm na daakye na ɔmo nyinaa te ɔmo bɛhu ɛtumi da ɔmo ase ɔmo atu anammɔmpɛ awurade nhyɛ ɔmo na ɔnyɛ ɔmo kɛseɛ sɛ ɔmo bɛdi so saa ma biribiaa kɔtɔɔten anɔpɛ me kasa no mankasa yi atonic ne ne mpanyimfoɔ mfa nkyɛ me ɔmaa ne wɔ fanie wode me kɔ ɛnyɛ yi alagye nkɔmmɔdeɛ deɛ ade kuro ne yɛtim no nyɛ dɛ anyɛ abɔ nso akɔdi 2 weeks no aba nti nyame ampagya wa ɛdum spirit no na afei wontimi nyɛ bi yɛso wɔde ɛyɛ nkɔpɛ ganyan ɛwɛde deɛ nyɛ dɛ saa o ɛwɛde deɛ nyɛ dɛ matea na Carlos ahenkra no so ede na no abeso ma me sisi da na pa nsem te wiya mu na de oke nyina ne se ede pa nsem kama me no kampo no ede asem no ekokos na ye hwe video de ma me question pa me pesa anti sisi ebe kyita sem mu a omam te sense eye de na se we copy court de asem na wo bi say so we call the police station tie na make no but the point is say we a politician
says among this country and the commanding lawyer then now mama okuje to the example me de be say what dia ba no kwabeje dia ba ni nyina wan ka ho hwe we ma me nkama sem na me ko sabita frache simple if this morning says kai wunya no kwan pasopo a wunya sika no ekwan a nipa faso just can best because of your image inti because of where you are coming from intino you don't allow this to happen to you. Did she allow this to happen? Of course. Once you go to court, it is public. Tinanka and says, "Oh, court." Convention was I say, a dog until so be my fabi and Mammy, Miss Awesome. What is journalist? Biba, Yaba, Miss Awesome. What is friends say, Minister be if you share. I said, $1 share. I one time, yeah, oh, me. What's $1 crow? What's the amount? No, Papa will do in my amount. No, one more. Omere report say Sikadashino. What is it you want to? What do you know? Court. So I'm reporter. See, Carlos, I am crying, and I tell him, Mammy, I say, Jacob, to compare them all. To one or no. If you are only servants for you, you can car one to my papa, woman, and your moon come baby, really. When I'm put metro and I. Adija eda bonti na ya sika so se wontim pamom so monko no ntwa akiri na emum panyina na adwene ye adwuma ene nimdie mu do na odwene ko akiri no anko behunu ne ye abrem kokot da betima basanya krono sika betim so basanya krono sika ni nyina mu yiska tinka bia opposition wo no keni kwa so kokot sa meko akufu amitisa atadwu ya sabi manko school no achi na menkora wi amese ya kambe papo si fo yeme namfo fo mako 5 maka atrom se menkora awia me ampache wo wa wonim yadwuma e be kokko afi no mbeke kanse mebre mempene saa nti yenko hwehwe nkora ne nchi wo mo ye chuo mo akora bia police chi na yem hwehwe ba e wo tode wo he ombeko akokyekire menyini nyina ne aka heda nsombu bi ne yenya mo mfa na mso memfa mo kakra mam ne yenko e ba bi diga yeda ya maami awe MPD okura bi kura minister de o police o gade o eno anza sa police ya pena damfo ba kwa ka won makowa wa akwachi won he krompo ya chemo edum be kose be utwene dan e wo he madam de bitu hawo se ne nka police fo chechire e wo krata mu no de bitu ani akohwe dan na ya mpa ya ton akohwe ya ji hu pipes akohwe ya ji scanner ka se ya ji e ka se momfa munsimi nchen bi ka e koy uye ya nga police fe didi wetu am obi ya bia 500 million 20 million o me nipa 600 million 2 days aduma o mani beje akata udin so odo kakra na koto ba bi no aye ni da ho no ato abrabo so ade na kwakusa minsire ni sawa mama me ususu se mama me ne court for what dan nyame pesu otua wo ka won o ya ade ana eboro so na se eye urade ahia ade se no ode yo ti nipa bi urade pesu otua no ka na kasa mi hu kura nkama nkoye wi sa no ye omo adwene sa wo tirim ntu ye wi a emra na di wo no afi oto a be ma me sa me na adwene buni for be 300,000 times nani so atse no awurade obetra so otie aduane aye ne machine ana me kura na nka option we wo ho na nka we kura wo ho da bi ya chi wo mo no kura mo kan say biwa hey ana na manyi ma de kura na ye ntwa so wo ha because they asem go police station say be court no so kan ho bi e ka say 2 days here be court 2 days ma say msramo ye man so ye nko bi ye asem fa na asem nko odi ase na enso ne koko pese minkuminya anibre obi didi ana ye mpanimfo yi bia na di we yaba obi didi ana ye mpanimfo yi bia na we gudam na akura pone kakre kodi a wahia na agege ketua bi e ka momfa o ma han frata ndie mundam momfa unsimi nche biem ono walusu chance eno anie agoro nagu di ko unim position ya wugina unim sesebe na na adodan kwakufu ade ne hu aye nipa ahi unim sesebe tafracha mo MPP party mo hu ye nipa ahi because ekwamu di nipa ndie ti asem we di pia enya asem ketua kurowe ni atima musimu nika pre kuranti yankwaji 11 enyeye ana mom ye di 11 to ye so ana ni Ghana fo so pa ya na mo ye ni ade atu ni say aye no mama ye wie musi ye ko IMF kapre ni ho ti say kura te san se ska se be pie se da wo dem a no one understand say your man omudi no kura ho wo muni kan kwadin say ye wa usika wo say dem mo kan se ska ni system ni mo a magire wo man no na ye be hunu we ya ma mi ka pressure wo dem nye bi ni ehunu ne keto asa no na kura we no kura no ya to ato ya nim
edutire ye na agosan so se wuja wona ya no apone keto bi di aba na sabi obi a woja na so no hunu no kore de bere no akoka wo bere no akoka enti sa na aye kawe ye nkomo keto bi da bia me kache sika na bedi mu ho ade no wo mo wo fa ho nti bi ni a ya mo mfra mo wo fa kakra mo bebu mi ndi mo nye ke ba ye no ma mi sisiri afre wo fa we de otiri keto a ho nye fesa abat mi hiamwa oba na de ayi makura bia ba wie mi sika nyina fa me nye de mi mebie ma no ngasa chine da mi ma advice na bia wo bia ko na no ye ko tachime se papa mi so modia obi ade wo de ye no na ye di na mo na masumdie mu iko kuro we no ano kura de oso hwehwa wo ba bre be che won sanka we wo ye maame wo ye mpi me ya na almost me njo mpi de obetima nya lens bebre de aye businesses bebre de obetima ba so no ani fifre sika na enso sade mudi ani ma mo chesa ho kire wo kuro yi ma ne ye bedi kuro ho odin a mu nyina mu timbe ka mi sa asre ye se ye gakre wo ye mfa support na aban ntimi nyina yie ese we da wo da ma ye nipa boni ni se maame e te se wo ye sanitation na abro bi buy say ni 2 million per a month 2 years ni yentua ne ka maame ne ka so se kom de me kom de me 2 years ni yentua me ka say sanitation woman we dem na kom de maame abrewa na fiso no ni so ma ni gwase se nto ni so no ba maame na num ni adutu e no dena ana ti so asre woman bi ska ma afro no to gopo ni pruma no fa camera no di plus maame na ase dia na o ya afi de bia afi kura de ma bre wati bo me banya me o some yezum layo yibi na no ma betuatua bi kan yen kura nke se so mutua ke ni ahode o ma ntua ade so fari ade ye ntimi nkoni painting ko kin asem nche nipa e na o ma fa 2 years ni mi 2 million no 2 years ye mfa maame 24 million o say o ntua emfa maame 1 year no ye mfa maame eska we ya obi di ni 1 year eska bay a yen se ntua na sazum lion na ye kan waso na sanitary woman ne wa na we pia du visa de no man ne beka u visa de ne nipa beka a je sen ka man ne ma wiska kura ka wo mami u obi abetim de atu o mo ka wo na wa abam na nka ye contract no waje wa de later wo waboa no ama ye timamfo no asabe ye ni ne ebedie wo kipu ye sika a de che bia so mo som de bia so mo som awurade so asam se mu oduma ye ni fifre mu we no ho ansa no otua ne ka wasen kanto pani se kobra abra bi show botom o mu jira kwan no ho a odi ase be fie kwan so ahomache maami o mama million ye no po no se maami na ahomache bia na be hwe ne sebi so na no tuhwe kwan mu etam si radical bi kra na no akumo bi sa oba no aye late ndi obeto o mo pani so oba be fo mo so are to hu na no to ne reflector na ozo hye water no to sen wo so no so fa ne praye ofa praye wo move aka we ni show wan atetraw wa wuko 2 million na 2 million asa aka moto usu na aya sanitation boss na come di obi ahunidie obi didi ni huni yesi cleaners is one to godliness no mo buasa amanya me sompa ekosu nipa ho beti yale be free system nu we kuma se tan na so wo bantema zetafun so a wona na wudi ambi wonim ya kuma se nya akonofa ma ponti we no nyina mo ye adwuma na ma fom sika na office o mo fifire de ne be yo de nguasese ne bebrawo enam starting na meka no edi awrade betie no wo hwe no we se wutu na mo na awrade ahwe wo dem no wo se sika we esi wo no wo ye no ma bo nsema be process wa akora no uke ye ni se ndi akora be kombi kro ntesa wo bi kro da busuafo ye mbe shom kwa akora bie no wa tena obi nche adwuma fa 500 million kro be koso atena se me wi akosi se sika ya ye bubodi nya yize wo onim ni ode ye ti go be fa ne ntam no okọ ka one day povertam 3 billion bi no adwane ni oso ye kromfompo wotimi ko da level kan akro betima wi at this level no ye kromfo da no okọ fa ne yom ko kromfo am di tuo aba ye no professional way for so no abetum say ye awrade wa provoke no wa header wa ye ne se ne na opeso ye follow no wasi follow me prim na koma sabe yo begimi awrade achi na ma say agina mo so apira no ndi awrade sa no hwe nipa no gu ani mu ase na ne ho atọ no bozu okọ ndi omo no wo sia no me za na mesere awrade be hukum na Ghana fo ni su ni edi yaw na mere wafo osu ni edi yaw wase ni wasiri wo hiani no wasere ne yefo
nti sɛ woma hia ni di ya awurade hu nso na wo sere ne sɛ aso abɔ we hia ni no bɔ wo defoɔ no na opese opira wo dunya bi ma hia ni a yɛnsere no yɛ ni ne ho fɛw awurade mpɛ because so body friend or body boafo do ma we ye sɛ ɔbɛboa wo na ani bi nti sɛ ɔntimi mmoa wo mo a yɛnsɛ ni ɔho fɛw maame no mu nyinaa ni suo na awurade aboa no a na ɔde atena maame ikon so anka asɛm we die we am nhyew wo abɛn pressure ye ma na do dan kwakufu adu na be bosika we di sɛ dadan mu kwa etima sa trace statement sa sam ne nyansa bi a ma sɛ me trace statement de ayi beba nimdie bi a ma sa na what trace statement na to na what di ka fa mo $1,000 of am £1 of am hey maame ni nyina wo yam nhyew sɛ kuro na ewom ne friend Ghana no awurade no edu wie ni nyina na ekɔ na obetena afia na wa started you can show mother man in your home with Gramania, Mamma Fanny Aka. Nabon Sam de Abreu, so I mistake pa. Then I must have a mistake. Yes. Now you see, sir, and I, yes, I the idea of a panecano. Sankoya Cromfo and go a tactica cromfo, man, you'll be too free. So when you're cromfo, so no, you're a tactica, a politician, Unimia Oye. I did you are minimum so any cruise when you soon. So we are Kununzu. So Kununzi court awarding and of 5, granite 5, and I'm taking we get treachery. In South Musa, Papa, we are treachery. Will be a 400 billion. And some of it can almost as I know my way in our neighbor will be a first court in our corner. Oh, God, they be any favorite. They want Papa Black to go winning for Shepherd. And today be I mean, putting your house and Papa about it. And to that, who find Papa in now, who fell on Papa, no complaint. On the other, Missy, my test, my test. Would that's all you be a for Kako. And I'm Pabuaco. Ubeka no couldn't do the beef in Papua. Ubeko, you be we can't want to go. Umbraso, some Pabuan class knows some they come. And so they be a good kind of 7 years see for me see for my Miyabe and Mamma Fashe. Me papa, I'm Granon Bokro, no, Jimmy. Jimmy pa, the Sam Crowdy, or Jimmy be pa. O Jimmy papa. Me dear, what could be as near to Miss Archie or where Jimmy o? One cabbage. And vacancy with your own public and vacancy. Make me for 1 billion pet, Mamma, I am glad I had many of our go to coin. My for wine, almost says cannot 1 billion free ma. Won't. And now one day, I when you would have 5 billion pet for best show pass where you baby Codem will be. Oh, poor be 1.5 on the iron crater only America. No, be now we go UK. No, be no union 5 no. What may you mutilate 2 coin? We only 1 billion. I got talk baby. One back come on, who's on what to go area. Now, the same business you had to manage to Munchens and Nini. It will be blasting for Mudim Business to Mentino. The same gentleman. Oh, Saturday. Oh, Jaisa. Oh, no, Mukras Aquatam Gakraba. If I offended you, assume co. We had divided a free scale board your moon. And why you fear you? Hey, Diane, handle 1 way be and Yakano, Asano, and look on whom you. Ghana City in Kawo. Dallas in his own Kawo. You don't know Quao, the pounds non Quao, and your bodies are no. Sikomka can you come at Tabagana Sika 200 billion? No. That 200 billion, dear, I could have found one family to the wedding. That's all there 200 billion, now be 5 billion, Gam Cockra, Gom, young baby. I do have about a Ufia Danakakra, was I know Prana Agofesca, Jimmy. Uncle was here, Jamame. Nimprana Papa Mumakota Kakra, Ejana Mame. I got 18 years. We need to me too for some and Casa Korea, you know, we are a material crown and Guamfaso. 2 Koreani at Twanyamasam. Them or don't it know how could you more or Giviano at Troyansa. A Tonia bomb fire mummy. And you know me, Gumoso, and you could jack at Matia, Pachomo, and no, is in a one so fair. Fine. I'm Mrs. Cecilia, very expensive. One for nothing. Yeah. Send you that them. We obey the woo. Obieska to be a dimfie be can life.
Obi just ade o de baye ne hu bia de 1 year be kan age 5 million per kra ko fantus ne enzo anzo we Korea abanya duma no tete ne kem so beka so unika pre after for yon kwata ka so na di echa ya kuma be sorry ye ba nyam kwaje bosia wo go so sam ne MP ne so wa onya bi stay with us, we'll be back after the break. Yeah. Ka wona hu politics me ma me ba ye bi say Odifo bakopa awurade ayi no ama ya awiemre mu ni odifo Samson Kwaku Yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apie so amaye kona kohwe odifo Samson Kwaku Yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa akwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nase akọ de dadwina ye ne sokoda na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243 356583 odifo Samson Kwaku Yeboa osi awiemfo ba KUMAWOOD TV, or in case you're watching us on home television, is the same thing. Of course, we're live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV. We also streaming live there. So all I want you to do is to subscribe to our channel. You like the page, you comment, and then you share for others to be part of the program. Of course, our third story making headlines on today's Koowaa Show, and it's saying Papa Mark Abraham or also Ababe Kasa. Na the Okenyina NSA Ghana Gamro Equia ye and Yum to Fokwe. In fact, royalties are wajeno, which means say 40% of Korano. Say over 1 year. No less, I think 3,000 Ghana cedi or so. Why? The pioneers are suffering. Yes, Shema. Said you want dosh no Gamro royalties. Papa, on Sar can said you was a on Sar Ekano. Now Gamro no more royalties there. Minim. As one man once a year. Okay. Me kai se menya 3,000 Ghana cedis krada. Okay. A year. Now me. At a time, na bear me and so say 9 and then they go university. Na over me 3,000 and I'm the 3,000 never so much. Champion. Mr. Mama me and Kagamras. Okay. Mama me and Kan royalties. Ghana it doesn't work. Okay. It doesn't work. Obi cross with the chrome my no doors on chain Ghana 40 times. I'm telling you 40 times. Obi cross with the Obi mine so mean Obi mine so.
Crody as an eyes I back fakum. Okay. Mammy can gamra, but I remember some car royalties or so. Where the Wakakakra say 3,000 and on a new 3,000 crowd. With all these songs that I'm talking about, with all the popularity that you know that I have, yeah, me 3,000 Ghana cedis crowd a year. Mammy, me and the young common a higher pound. A higher quaho. Papa Kaida cat was our royalty as some okay, near fire a Hong Kong is over Kaida a cat war. Osaka as I scan. Minkai. That is a chapa. Oh, do I sometimes me a better account to my sometimes create me to account to say, yeah, then I mean, go ahead there. And that home for Miss Row. What dear. When they know they are not doing things right. They know. And I'm the young Kabebo, I had a hangwani at Tonyum. Ya come for a cruise to Abre. Crofar mines. Things are going on well. They say, baby, or harm me, the Eminiano, I brought 40 times what Ghana gives me in a year. What are you talking about? I'm who rebel the big young community. Oh, my, I will be too. Okay. And the watch there. Me studio, me recording studio. Na Bronibi, every United States. I check Agape Incorporated for the buy. And I'll be recording na. Wamuni paba ko katre ne say. Papa na the studio ni o. Satam na me will bear 12 albums to my credit. I said the albums here bear 12. I said you was ska. And I'm saying me studio na beto ye no. Your friend Adom. Studio we dey Adom. Onyame Adom na my studio we te ho. Na sika de me nibi. I say what? Me my album ba ko pe wo wiase. Me royalties na hwe me no e bi na me dia aba Ghana ha ni me royalties na hwe me a. Ade na 12 albums. And I'm saying, Ukromunko na me kromunko. A higher crown, sister. I had the higher crown. So, Papa Osha, what could be wrong? Yen Ghana phone na yente royalties ni piano ase. And I say, Gamro Nankasana, they are failing musicians. I don't know, sister. Oma mi kumwa, time I ya gonna see a bell for more helping hand. Me pepe ni biya. Because me cry me ni ho adache. Obi ma so ne ekoya na nkrofo ma so ne ekoya na ehunu system said you see your munwuma. Omi enye bia aha nyansanfo organa ha o. Uhu hasa no. Hwe yenye bi no ye anye ana ye da so ti ho yi. Ndi enye big deal. Onye big deal. Aha de nyame chewa chede na de be ye adwuma na de ye adwuma hye nyame animonyam. Anya sa na so say royalties ana say me ye na da chema be ko a ene ye wo be ko a wa obi wu agya ntokwa no. Papa Mark Abraham and Yetin and Kano. Papa, look at all this. Papa, Nintimin kan sembebre obinyemo de aba na papa no ayi na basa ba akodi adi nkomo no papa we de me hunu bia wo ne ma bi se wana mra ho ene metie ne nkomo mu ye no timi sa bla boni ko yie ma ntieye da bia na me koma papa we dipa ba ko anyum tuo mu wa be make impact na nso ye hunu mfiri o ma ne nchen se ye show appreciation to wonati we ene mabunu na dididie nti brother Sambeda Kenya ngasem obedi obi atem ko hunu se papa we mu no baaye no a omso mu ni obi atem mo se gospel anumtofo no mamo mabre nti wo kan obeka wo wo ye na obeye wo na no na system ne pe na amane ni obedie so nti nta ma ko mo ti ase se papa na di nkomo wo akire na me pe ne kasa bi wo se Ghana enyansafo wo ha o nkuru no saa no ndi ekwo hunu obi ade aye meye bi no enie na ase ade nkwasiafo bi hihye baabi abu bedi nkomo ato ho ala wa de nkoso so epeni enyansafo wo kura yi mu nanka enso ye meye bi no enie ase ye inselati enyansafo na mfo mu andi dwuma no
ene ye de ya anomfo ne di dwuma no tu hunu ne se de se hunu na sabita frache wote wo se aban bi nye na obi mfifire ne ye so so ye ne ye appoint wunimu abrabe yesi na bu mfifire na no na chemo omo no so hunu ne cha o we da ba aban so bo abi fosu ma no onya position ni bia aban ne na me adom na man ni bia ne na damfo ne aban no so fa ho no de aye ni fie yie nyina awie obi ho nkyere no ya dwene no em de papa nso obi kurom ha de dan tie ne okan wase mi ko obi kurom one day pe ne de mame no e chen royalty na modi de ho yi amo oman na me share mo ni munyam no modi mame 40 times na sabita flat papa ya tusafu ya obi no ase tu ya fu biem se di Ghana de awrade chewade a e wade so de share awrade ni munyam na emum se o ti menya medidi afiri me afiri mu de lalai nyame so sensa nya adwumani kwan se didi ese yensa na adwuma so na nam ne ebedidi ndi a share awrade ni munyam wo Ghana kakra ebetu kwan ne de akopesa na de behwe mane nso so kokuruwe ne eboni perform kuruwe mani pam pegya kuruwe mani pagija ene papa na asem de ho na ma me wura ho papa e chese se ho na mete for 9 years aye wura adwuma we mu a ankasa amire no sabe ka me fie sipalaku aka asi nim kuranya tre kasa amne me ma obie puna dadi omonka papa enkrofo mpo show omonka papa me se nka obenye obi mpo se bia ma na show na so yetie hwan na ba be show o frɛ nipa no konim sɛ obesiri instant ne tram dunya na wansanso anye yesu so na ukotene baabi a daachi bi no we not radio so not tv so na no de ne na woni ne ho hwi baba nya mi nhyira yes ha edi atem awrade nka ho no nya okase onkwa so ene wadi nkomo badwemba na betin komo yase na so ye pani onso mu ye interview nyina akoye bi bit say o de yemfa nso yemfa aso wanka hwi o ba waka bibi pa wonim nyansa o ye pani mu se bibi wom o ye pani di Abraham danya ye ja wo ye pani fo jimi fo wo kure mu ntu hunu bi wo de pani na ehwe wo de abemu mu nyina ye proud pani fo no wa ni tua se bebire no adwene mamre card no so ye fi okay tina bible kan no se ye pani na dwene wo ni tirim bia na nim nyansa absolutely wo ti ase we dwene no aye ho adwuma ebinum so dwene omo ani hu ndwuma enti papa nyame nhyira anya okase ya panyini bi na ono so fu dwene saa obedi Ghana fo nyina atema ya gi na dwuma firi ni nsem do se awrade beheme no anya panyini ai oh wo he na bebuza ya no mfizo omo ya etufo am fiza ya agro ekura no de kan kwase asem sima pe awrade tu aka din ba yira ise sa papa we ano odini fo ise wa yira sister nim samlo kopendis baby akwhye ebizo compare do so ni odon no ko wuram no aboa no ka za abra boda fom hwe afọ ni hata na wonani yiye mu akasa ami nshao kwasi ade sa aboa ofisi edi agro yeah fine hwe ayi papa na di nkomo na gamurofo de nyame obetua mu kama gamurofo yi ya gamburufu ade na papa misre bisi nyambe tuom katuom gamuri ubia enkansem pamfawum so mu di dijanko for leaders na da sa women ye obonyum kakranka krosa ye radio wodwo mu ni nipa bebre wi ase ade a obre ho no ani mfifiri ba ga na yetrimo odi no ati so obi ajapade o na wo fo so ade afiri ni se onim se nya wo de o ba woje tida bia me de awrade asesa kwasi buroni de ye konhyira so ye be hyira no dan anzi papa we hunu sa amra no system no ne niema ko nanim ena no de ni music nyina fa YouTube ne fa TikTok say na I wasn't there anko me disappointed say na ne ni ho na wasn't there nye buroni na ye ba ni etimi dwene ho me ka say at that time na o mu gina o mo na aso no na saa no ma we no na nye gidigidi say de sisi ya dan ne ye wo ne ada we a o metima ye ba na o mu okay that na pendam nyina hyehyɛ akire anka betuma yakoton ma foreigners adwene ma ho sɛ Ghana system na de abɛbo no ma firi ani wɔ ho na YouTube ba kora nkɔfo anka odo niema nyina bɛguo abrɔfo no bɛhunu nsɛm ne tom de ayi bɛto so nyɛ sa no de hake nkɔfo ntu nya bi wadwene ma ho okay no ma dikan na yeska mo ma so ma sa bɛkyerɛ mu yie sɛ na ni mpanfo no mo nam kuro yi mu na me hwe mo bo ene papa nse haye kwan ho ye nyina so se haye kwan ho ni nkomo bebri
Me penasem say. Oh my goodness. One na bonu mu so di wiase di nkomo kire wo. Enhirenie. Oh. Enhirenie. Eno mi ni oh. Abawe. Was wo badwi se wudia ensa be ma wan ya de bo me kura mente. Agebraham. Mi si so me bo ne nyum wo me dem ma me ge koy. Sam na mato radio over from menya yonge bi ajamene na ebobla. Apena wo mpene one day no so be hem dem dan oba am de papa we num ko hye na nyum bi o se adwaman o sa ya pa sa no. No ma mi kwina. Ndi enyam ya sem ti na jadami ke itie num sa mi be dum na ben. Ada na dum nyum no. Nam so na mi free say amane mo. Mi tie wia tie nu ni so ante ne make Abraham kan. Ante me ko. Hey. Apo di o me. Na create yenum no asole ko. Oja okra. Maboka. Oja okra. Akoto benku. Acho maboka. Maboka. Ti benku mo to yende. Wadi yedi o se di etie yenum o. Yetie yenum awie na afia bedido. Afa mi bere za Abraham etin woni. Oh my God. Owi anu etie woni no a wa asole ko. Se ye bie ko atum na wutie tetefo po mutie papa we nyum ne ye omo ne omo yere no ma ka be ka se mi ka kire o. Papa we nyum ani akire nya bone ho na awo ebe gu ni sesie num na abawo wakoma ana akire ho nwene yeah, it's true. Nani pa we Ghana ka papa we ya legend ka ni to 40 sami mu nyina o baby won office ye mo mu kokwaje afutuo o man hyehyeye ya aduma just go to the nase ka papa we ya ne panyini ka anum to ya da abo position bi ama no tika o mo ye say mistake on the ba abonten be kasa o kwa Nigeria sa o mu si twafo akese Peter Duche money ade no bon say young no omo kom you go there o training sa na wa ma wu hira ye head up brand o mo sa na ye fe Kena simu ye was papa we nkwan na beba no amuma be kasa ekwan anam so nye sa na ye yankamfa ofase ya na beboa obetie because o epani oni ba bi o ye free ni ba bi odi aduro mo ye ne sa eduru papa we be dia na kan to fom maguna mo ba nyina mo so mo kogu ase na wa ye de na ne kra me dia kra na o ye nso be so ye duru papa we na da che celebrate ni sa enso ne lumba to ye sa di na temakuti yankwan de ebo no eno na me kan ne boni nkwan ne kai ne papa de ye nkai ono so shede ma hyehyɛ nyuma ma na do fani agye no yes papa yes papa we nkwan na aduma bodum for so many years I didn't say na mabonte adumi hia nza mato ne mo ha me free mani free adie me hia de lumba abonte da o ko hia ne sa brand we grade e kwa ba na ofa so awoye we nyina ya de suade wo se de engage ye ho ni ye yi ni si wo no ye sua bibi free if ono one mpanim for de say na champion sa de nko mu suro no wo ne ho so ono wo ye de na nika sorry fie you see ye wuru faso a woso mama Abraham di nimdie be nyina beko Baba ya me ne abo for let's move on now ye di o mo chi abu talk na kuro mai pa ye memory card isu na ye fi ana hyehyɛ ne nim ana sika na memory card ne so nye fi na ye ne ye pese de be ye adwuma simple ne awurade nyakopon twedi ampon papa o man Ghana obabuye aha na ye bu nsam gem no edu otu broni ode ne beba Ghana broni bi e bebo wa fira brochi aba bi e do babu nsam gem no I swear ye do ba Ghana babu nsam gem no oh my God because if say tankura ye black yeah edi e do ba dia o babu nsam gem no because ye tirimu po ye nhyehyɛ ye nyina pia ye yonko ye nkomodie e pia ye yonko ye dwuma ye e pia ye yonko obedi store ha obi ba badi bi wo ntwen o woske no atwene de nanim no de kanta adeje na rock wo de store sun kesa so kama enye bi na ya madam fu ye wase he madam fu ye nim he ya ye bi na ya ni usi for my ahwe na ya mbajo ye nko am de enye obi nko enye bi mama ka ba ya madam fu bi wonti na me ka me bo bi na obedi store na otimi twen na osi obi anim se tunkom na we nyina akoka be kase wonye we Kristo ni na so no so na we ntwen na wadi kin atwene de no de oh na de be so nyina aseso nyina aseso ye sia me ama kire wa nyina aseso na we no no de o yes ana ye oh na say abro twe ba ma ne asi obi anim o ye okay de se nipa nso nya ska no o ya abro so na si anim sa na abro so sa aka kra sa imbre defend o
one na start here na ono na anya nkwaje no obi amana kwaje ntino yesi odi akire osien o debi wakoto proto to fence obi ade esas what to 2 blog atraso yanka hwe sikani fufura aba no ndi obeto 5 blog on ndi ose ewa na ba na di so anga oze ena nso nto 2 blog na na ko to wodi ene emedi so ya wodi ka ye tia obi no ene emedi so da ya fuji na aka ya fa ye next ni ye fa to ni nyina we dia se ne wo afia na wo wona ase fia na wo na ase minimum mu bia wona yi wadam fu na ye ni ye David asa ye si kore wa nko foko gba ka se ade kra ni kasa start free baby abisa for aswanse kopi mo no ma ai deja wo youth no e de na si wo ye hwe video yi na ye mra na kwaku de sa I mean police station we see hifa esi kasa go microphone esi asawasi o mu free as original pay okay na ultra royal okay enti ona ubedru ansana wa be fa ko aboabo okay enti esi emfansi asawasi mfimfin ankasa. And what happened da ben asem we see eduana ba enura enumre around by 5 to 6 ena yeti se mabunu bi amobilize omo ho akọ police station omuko ededede na fedi akuma FM 87.9 Kumasi si eko police station ni na ne se na omo accuse police ne se omoko monipa ba ko unjustifiable yeti se police for na akoye soup un se ade a itaye 19 to check crime enti em se do omoko ye no ba ko efemu ehwere ne nkwa ena omobunu no fi se as a police brutality ni biana o ma sheda abunu ekuno enti omo nso abase omo be retaliate na nura omo ba enumre na omo hia ase tutu abo eko police station inside wa use microphone here no enti nura na o se unso ono nso na o se ebi mu dwane kra police for no se no omo no so sai nura nso akwa Sunday no yeah enti eventually na o se ye free the new reinforcement from the central so mo de free airport command because okay and commander no make his arrangement no na omo do omo buy ya afedi omo me be nyesa na nka ebe bloody pa in fact se si me kasa na me free wa me bani na no pensu ye ko check the situational ko enso police for no guo deploy police mugu a mo mane hona omo hwese bibia enkosi nti anopa de na oho ayeboko ba nre numere ne de na enyenyenyen and this is as a result of say omo esusu sa police for na ku omo nipa exactly eno de nti accusation no mo de ma police for even though police for so deny sa for way a video we share anopai police for na womo enso apake womo tundra and womo cars ahodo ejina hon. In fact they are fully armed and protecting where bema walai ko hey womo meet akroma say no Jesus Christ come on this is bad hey ECG meter no tije kakra wo so kra say yo almost say no no my young called assembly member for the area Gideon Okan Gideon yenya openjefie ade na esi first of all me for akunya so emtia me mind for aswanse what's the try area aswanse yi aswanse f lie jin lie na lulu kote me yan say no nyumre around 7 o'clock aswanse police station so opposite to be na say if you need if you need 87.9 young guys will be attacking police station alcohol a blow on Kofu Dane the Fabia or police station or into a year into me fair police or true said yes you from the police station is an attack so they should come and a year almost will be embargo to fair police one and police from the bar mobile boys so a call the police from bar no police station the police station one
almost everybody. I'm buying music. I'm coin almost buy. Oh, coin. So police want to buy. I'm coin. Police want to coin. I'm buy. Police for now. Job secretary. New police station. If you are buying, because I'm get inside the police station. Don't talk about. It's easy. Who are police station now? I'm say meters. No. Rubber thing. I say. I'm a phone. I basta. Ningani say. Mubuse mono. Ningani say. Police no echo operations guru area ho na e won no drug room from the morning to mo ko hono na omu jane no and just omuchi na they are struggling with the police and the police do justice to them e ko na omu wa ko e try am no ko hospital ko yiye to ko yiye no they are accusing the police look community nti omo de before in the police station where sana man so ewo asanwa say na da me ka kire omo se de omo ye kuro no beto da bi ohene ba ye begina to bari aka na si na praga tanim na omo ha ye tan dodo president ba omo be block kwa na ka kire omo se ebi na ekoso no nipa ni nua ye bone ye che ne ba se de wo se mo hwebu atentene no ye nye ye chi obi na sese bi ohia wo so a ene ye ye ma wani ye oya sika wo fi a ye wo se de si tritu kuro no bo se maburu na ni ite na ya obi no m de hye bi hwenkofo ya trom gum kuro mu apa obi de awu obi police ni na akobo ni tuo ye be hwe akira ye nhunu na kuro ni bate wo no hu se wo de ade we ya ye ni nua na adwene bomu a o ma ye den on twen se china fa be ye na nsa sa mistake no onye edine ya na wa mu atentene amami nua no o se me fight for just and for bible ne say ukoto say wabo unua body say hia sensuo si wudi ho na me ka cha bo efi o mfisa agro ozo mko police ejo kwaso se de esi aso o ma begum but you obi dem na nka obi akwase awasa nka the police for 2 pe na be ko the police for 2 pe na be ko ye wo man na yesi ye mo ye ho ban no asam tu ye be ma nipa 2 eto o mo dia battalions enti tana mo ye kuro no mo bi ne ko se si ase langard for ha ne ye ga eto mo bra police for no mo nsuo na so police panyini bi asase ena langard for akoso dia ye be ye kwa mo ma begu so ma ve ni asade ye sika to petrol mo ne ye tuo mo ka ne atata yo ne atotu ama mo enti mabunu no mani mre ka Ghana de ne mpani sam started abai se Ghana ni babunu ebeni akokoduro etima mante akọ police station moto mo hu se mbehu o mani na oto wo ba e ho na ozo mo started juni free ka first se bi hu police ni atare ko ayam do prawo wo kra so hu se fie bi ma me ba bi kura akọ police aba na ne nkofo di na chi ba ofiso aye bone ne akọ chine de ba na ayam hyehyew ene de yetimi ko police fo ni fie ekoto o man bo se munya ne free fie ha ye ne aba no mu free anko ya basre nye na mo ye yo ebire bi nko mu ko se na nko wuya mo am wo ho ni wuya we no ma ba o madwane de ba hwere won kwa e bi ya betro ma se be ku o mu nyina bi ba wo so wawu e bi so a wo ti ase anka wunnim ba bia beduro ne a wo be ye ni wiase ti ya basro mo se o mu mfrase ma tentre ne nko so wo kumase asase so ne mantamu ba bia kuro bia so ehia tentre ne no man ne kra me na baby justice wo bia no bi ya dia wodwene baby atro wo bia obi ya dia wonwene ho enko ba bia because me wo fanie makuntanie masinie sa na be kwa kowie ohunu ni paketo bia no de abo no wasafo yene no de jimi asebe mu ye se ya na nyame ya adom na aso ase ni okohu se ne bra ye soja panyina na ni jimi ka ne ho a we oban ko nso ho ko mu de adi o ma bre ene ya police for yet me proto na omo nam na ahyiaw na omo hyehye omo grows bi na wi hyem na watu botom na agya atum na ayi apie na oho akyerewo so obenya ni obedi ndi omfa ho ene omo timi gina me ye boot wan ko gina ho bi bosi ye yade bi boot a okura won experience bi da okoka ne sey ni abusa se free he na ade na toss because unim say life de we de ebe ye dan afa na abadwina na madam fu bi gike utim say nya ho ade no de brawo enya me boa no se ya ne besie enti kroma na bunu ho omkochi obi firi ni fia homache ade achi wawu up to ne ye hunu bisifo yes ade no
yɛte kromo no obi atwitwa obi ba ahye fridge mu ɔkɔkɔt banana oba hwɛ ya wa yɛ kama ayɛ fɛfɛfɛ te abusua ne mu mabunu te wono mu sɛ we yɛ timasi ama akɔ de mu asa ayɛ fɛ ɛnyɛ me nso me kopura police ni ya waso asɛm onye ni ya because dem ama yɛ fɛ next time obi yɛ ne nua sa on twɛ ma police ni ma no fasika otwa ne golim so obewura wa momfa hwɛ nya no kuro no bɛsɛe yɛka kyɛm da bia so amose monte yɛka nkwasi asɛm tie ne bibia yɛ fɔ so akyema kan hanya bia ne yɛka kyɛm sɛ ne amo yɛ no firi sɛ ya monkonkom anim ɛbɛboa mo akura bɛto ba ɛno deɛ no wabɛteɛ ma kyerɛ ɔma ni nyina sɛ sei na asie yɛntia na polisi ni akɔbɔ ɔbɛɛtuo tententam yɛsie no yɛne ɔda mu kɔtire bɛtire afiri sɛ adumfoɔ no te hɔ na afei ɔmo hu polisi ni ade tuo bɛtwa mu wɔ adum kora ɔmɛka sɛ ɔde bɛbɔ obi sɛ atɛntene ne yankɔ so a nneɛma ɔmo de kum nipa no ɔmo te hɔ ano mu sɛ polisi ni wɔne ahyɛ wɔne abɛda ɔmo ɛda atew kwan no ɛda de ade awɔwɔ sɛ na wobɛbu gɛɛ no because wode bi ayɛ ne nua baa ɔkɔ still a wɔhunu atɛntene ne biara baabi ɛkasi ne firi ba nyinaa no nti adum woyɛ soja ni nante wa na ade na agye hu di bebree ɔmo de bɛyɛ wo because yɛde ayɛ ɔmo nua ɔmo ani yɛ ɔmo keka ti ade bi wa ɔsi enya instant justice bi na nipa no kra me sɛ oh ɔde yɛ nua no kro no kro e police yɛmfa nkyɛ na meme som de yɛ no a yɛmfa nkyɛ me na nipa no sua nya sɛ mpanyimfo ehunu wɛ nyinaa na mo yɛ sɛ yɛbɛda na kro na yɛfɛ ɔmo no mo atɛntene no mo bi yɛ adwuma pa to ɔmo so nya police fo na akora ɔmo ahono kora atimi ka pressure sɛ chama yɛ nkɔfo no ma sɛ adwuma no me wo bebi de na mfo bɛka to pray yɛ nkɔfo no deɛ baako bi kora ta afrɛ pa da wɔka ɔmo sɛ adwuma no ma no kora bi nkɔ so onya kakra obedi a ɛno ano no na yɛ na maka kyerɛ mabunu sɛ yɛ dan a we mu so na edi yɛ so ɔmo ana hwɛ yɛ so ti ya yɛmfo mo ani die kakra mo mo ne ɔte kanta hɔ no betima yɛ onua ba di fancy apostle nua ba ɔgɔ so na gɔ so fo akɔtena yin sɛ wote a yɛm bɛ hye obɛyɛ ya ndi sɛ baako fo gimi a momfa nkɔsaa o mu nyinaa de betimi mpo na mbufu buru so amonhwehwɛ ne ogimi yɛ no na ne amo wɔ momfa nyɛ no de binom so di no kura bɔ adwuma pa ebinom hu sɛ de obi atum kura wɔ ayam hyehyɛ ma no na yɛ ne kra ya sɛ yɛ de wɔ baba batum so abasa de bɛsrɛ mo hunu sɛ ade ne mmoa yes am de ehi bɛkɔ akɔyɛ ne we innocent na ne we nipa bɔne ne nam hɔ na no meka police ni bia sɛ meka sɛ otimi gina no na wa mo seat belt mesrɛ wo nkwa ho hia mi o bɔ ma me wate na bibi sikura wanya nkwa papa panyi tuntum pa no wa askwa no aka no watu ka akɔnyɛ sika nti no ogina hɔ enti meyɛ wo ka no aka sɛ kyɛ ma adwuma bɛ kakra bɛ woro matade no ti wo na wo sɛ me ne wodi ne yie na me wo fie no wo hyia me otima sra kyerɛ me sɛ ya na papa ne te di sɛ nipa we sɛ asɛm asi na wo de abufu akɔ no no mom na akɔhyia na kinkiri na yɛ na wo hwere ne nkwa anyansafo na ɛwɔ mu no wɔn no madwene yɛ adwuma na mo sɛ kumom no still a mo gyimi ne gyimi na me hwɛ wo na omwae I was saying the last story, bro, but I don't think that last story in the crampon is really important. So, my main kind messages can cry now. You go for a video for the day. Let me be lines, no man. And put some more chance now of framing. This story is not really something I want us to talk about. I'm more fan me. You don't even know. So, and then the story is immediacy. I have this message here. I'd love to read for you. This one is from Aluta Noble. They say good morning to you, the nation's crew. John. Ansu says that Ayo offer. Okay. Francis Boatin says that morning to you or morning to you as well. Yvonne Ode says that good morning, Sister Diana, and offer good morning to you as well. With a lot of emojis now, or they come home. I have this from Yvonne that says that all that he's saying is true, because one person is always, sitting on their Gamro money. Why? Well, great. We young papa Makebraham and Wabeka say, I know so can interview so today at my fulfilled say Matson in Kase Wakasa. Yvonne says that Esther Diane, see how Akusia was fighting the Gamro every day. Yeah. Akusia Japan the Biana Onyomo Ekonsa. You're right. Asante for Bible pa lo if Yvonne ho young offer a video for the day na yamra. Yeah, coffee video.
President, you are welcome. I really appreciate it, madam. And you? Who told you to bring this boy here? Oh, me ban no abon pam. The nuku square stubborn boy. Na me see say madam be feel sexy don mama topa. Ti me fa me ban brown one. Obet you the brofo ama me. Ti na mam de ne brown. Brofo keke na vezi ozia. Patron madam. Endo what brofo kakra de. Me ban de ase wa. Meti brofo boa. Hey. Hey, ko fi uma me na atu na sa. Meti brofo. Hey, Kaibi. Madam. Mama me class o. So I didn't say unu bia. Me bo come say. Madam, na me mo abotere why. Na me ban me wo no. So actually, the class say chief ya ran ten vibe right. Oh, near the radiasi. As I say, me tena bro chire. Oh wow. Enti me bo no. Okay, you cry person you dey two kwan. Don't mention. Okay. Don't mention. Hey, Kaibi. Madam. What is your name? Madam, what is your name is Kobi Aima. What is your name is Kobi Aima? Madam Pachai. Oh, what is when my dear pal? Madam. Only one dear. So, I want to ask you some little question. Oh, it's my condiments, madam. Hey. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. So actually, which area are you behind the scene? Madam, I'm behind the scene Eastern region. Who? You are behind the scene Eastern region. Who? Yeah. Hey, clap for your baby. He's a brilliant student. Hey, madam. Ma bon say mami. Baby, only madam no ma bon. Dabi, me madam you unim. Wa chen kra mako 1005. Am ko chire BC. Ba ko pe. Anything me pass here. Madam, no. Dabi. On the grass hell. What was you? Like corruption. Hey, madam. Hey, madam. Hey, madam. Me no bani nyina. Eni ma dia pa. Ma bia boloso. Lapo ano. Ye de radiasi. Lapo ano. Ende Kaibi. Every neck oh, Papa, how much are there? Madam, what you my dear? Hi. From you, so say, Nippon, I can't know. Bet match. See, Kwabena says, coming, Quandia. Okay. We are sure. Young Quay. Hey, sexy don. Sexy don. I was so be a queen, probably Johnny Bulldog would come with me. Yeah, come right, imagine. You was a Next way, Nippo. Hey, a flower. Or Sana Dubujo. And a sex near Chow. Johnny Wow. Hey, come on, American. Come on now, can we? Are you? What? I was in my marriage and person is coming, Cramayo. Debbie, already are they? What do you mean? Yamo, Capra. Or the man of sexy infinite. A person go see a Juman with the neighbor. Hey, now I don't take you to your patcho, sexy patcho. You both for only too many. Fast Dabi akwasi wede menya sure say any kind of the adwuma. Nani kan Dabi wede me sure pass ordinary first and say baby sana ji. I am Browns on any day adwuma. I am Browns. Browns. Ada mo no ma do bi ansana. Browns. Again, hey, o tra again. Again na Browns no. Ano krase? Pede buma me beje ni chewing gum re. What do I do na di chingo? Send akwasi meska me de chingam kwa na meji. Register. Dabi. Ana Browns as well gonna say. So Galaxy or what? Galaxy do abon nyum na. Gallery. Movie. What
my contacts. Are you contacts? Mama, contacts and the contacts. What are my access screens? Access screens. Setting. What's that series? Brony, my miska. What's the news? Brony, my miska. What's the news? Hey, Jimmy. A video for the day. I'll buy a lines no at so move to me a friend. Na story sa yeah they bro so far no with a contribution. I'll buy a live on Facebook, KUMAWOOD TV GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, some Darkus initiative, some Darkus TV so ye chego el. Hello, good morning. Morning, Esther Diane. I put anyway. Nyamrado molo pale na don ko Jado me. Azim bro for better. But yada nyamla se yenti wa no pay di mami chem kome hina available hina na kujo asan to so enu na mi share no na mi chia mo so ne ofelu mba di mapa mabu ya si opehi udware wi a na nsu asa yenti na mekasa a police fu semi na kamera kakla na so asem no fa kani hina a police fu de tibabu fu de tese waka bibia nti yenda mo na mi shira no ni edima pa oye that super. Yes, so yeah, that's CP. You can also be part of the phone and call us and of course contribute by stories here there, but I will show you so and not pay. Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning, madam. I'm here. Yeah, for you here now, swear. Yeah, what, man? I don't mind you to pay. Okay. Well, yeah, substantial issue of what I'm saying, like a crap. That's it. The nipa can the nipa edi enye hunyano adedi na mame na nkasa no ni dini fata no se fe ne dapa ntina dafa adedi ontini kan di enjuta no hoda ya de omodi aye yin free titi abetime na montu ma epa we chete nyankopon tumi wo ho se wa nwua ana obi enku wa wo bewu yeah wodo nsaba ko so bi na nya dia ka so so ni omo di o man ni ko mu no mu ni bi papa ya di mo man ma mi we sisa we sene ho ne dia ho di ni president ma mi we ko betina pon bi afọ poma kofa ska ade obi o mu nyo mu nyuma ye na Ghana na nkasa no yenye serious say obi e serious anko bi abebo ko jan Monday no be sine because yan tell ma mi wafo ni kokofo ni ti yan kokofo we ni mi wafo ni ti yan wadi library odi aboro no akọ le kwa mu bi aba wa me nkasa bebre yeah that's say well be part of the phone in house friend for Ajinchebra you're live on Facebook or TV live on YouTube. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Lady Diane. Me ba cho di ni be girlfriend me free. Nana Jan Winiba. Nana Lady Diane. My main kasa se mu manka ansha me won to me. Yankopon share Sam George. Say all fight against LGBTQ+. Yankopon share no pa any Ghana ni bi open no kre. Osanso ye nyamedwuma all fight against corruption. Ofa Yankopon share Yankopon to no ba tin share. Menka ni bebre Yankopon share mo. Bye bye. By Yamenka ho Nana Jan Sanope was so afraid. Do I have a call on the line? I think so, yeah. Hello? Hello, good morning. Good morning, there. Medofo, I don't know, ma neso kakra ma me. Odi ni baby afraid me free. Oh. Mama mo hoye. Nyame adom ye ho ye na so e. Oh, medical chia on me chia Bishop Lumba. Ya Joso. Oh, Diane, me say. Adwuma de mu bobi pa me nyame hia mo so. There police force my yeke. Timemfo be ha dwen a lefi police for ya o. Ombe ha dwen a lefi police for. Do mo ye no e bie no fa kwem. There we say bia nwumra wonam wo de kan na na du belia. Se police ni kura be catch us e bie boot na mi hwem on kasa da.
o stop wa no opiska o seuska na cars be breed ye chi o so pet ba ko bi no bi ko be bi yare but police no stop wa o say sina na wo ye me dey no o yes o piska o mu bi is kes itu kes kwa na de beko na o di bi mu kura na ni afoso mo ko di fo ye mu sa wo nipa na ono di fo no o ska se o pe o be ma nipa na dwen na wa do case kwa no o ma ya nipa sa it is so much ya sa no we e do koso sa da ya me da masepa ya me famunya adwuma ya me come ya me ka ho so afre anope. Thank you so much. Yeah, be part of the phone in I have 9 more minutes to go. Also beats me up with him. You're live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH. Hello, good morning. Good morning, madam. Medofo, we didn't baby a frame me free. That's all. The frame me make the casa free. That's all you see one of it. Anope me chair, a chair. Bishop, so. Yeah, make and I say, blood and I want any year, you know. The Pemo program, no more some KUMAWOOD. But man, so kakra my and to onka. No more some KUMAWOOD. Nemo me say bi kakra free ni ho no say sɛ ye be ya nipa ne ho aba asɛm no na program mo ye ne ho program no obetimi atie afafutu sem bi afiri mu nti no ɔma no ya ne mmra fam na no asɛm KUMAWOOD nka ba bi anyame de na duru no wayi no sɛ ɔmra meka no kredi but atende bi no mo nti anhwɛ asɛm ne ho asɛm na wo ka me ye afiri ho na enso nka ba fam na metie wa ka menya futu sem bi afiri mu de abɔ me bra. Yes, so yadasi opinions are so much welcome. Yajatum yadasi. Also, bet me afra. Hello, good morning. Good morning, officer. Hi, Siri. We didn't baby afra me free. But you're very Ibrahim. You should be professional officer. Okay, Ibrahim. Offensive call. Yeah, me had the officer call. What are my inti one pay? I'm not idea about police for a person. Hello? Pacha mo anon ko. I'm see police for that person in Canada. Me pacha mo anon ko yeti. Yeah, na ye brain na ye police for na me a drama ni chika kasi. Okay. Na no me ko tema. Me my ya ko na me buza be ma police ni kwai. Ba bia me ko. Police ni direct me e ma me cham ayira e kwa me tuka me ko na ne yanku police ni ba dia ho sare. That is my era. To me, Koya, Papa, Manila, Mijay, and Mibusa, taxi driver. So, brother, why you are sat down? And I'm a dame when I'm Baby Green and Medina police follow. Now, one of them, Medio. Oh, or just because you had one cheer. Oh, and I'm watching it. Wasn't no casting in German cheer. And it's in a mamma in one direction. Madame said, well, the police said you marry her. And Tigana, you're going on the final drum. And Tomugan almost is her sister, Nina, MY. Okay. Miss Now, Miss Shabby, police in one. Hello, good morning. Hi, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, madam. What's your dinner, baby? A frame is free. You're from me up to Kubi, free Accra. Now, Ohima, the Chaupa, the Chiaso Emma, offer. Now, offer the Drew Anopa, or Mayakumu, Edria Pa. Many me support no, because sometimes say, why I knew what I want. I don't know at the beginning of Kuno. I never made a mood also wedding. Why? So I say, Umuti a bufusum. It's a one car man in China. A berena, Ayania. So, from Yakumu and Papa, this anchor pressure document program has he. Prayer small kappa, Mamma Yakupon said, Mamma Sao. Yakupon, I suppose you, sir. Peko, Wakunya, be so with me, I be not a summer cocoa. Nakuma. And some of them will be discussed at 100% of any Baku prayers. That means to say of another door. So I say, I sometimes Yakupo and never come out or Gataki. For years, some channel and Sana Wakahu as some empty
asema wo faka afa maame no ni nyina no eye 100%. Na ko no say dem maame we etimi nya wo ye na kom tin konfo man for dan ya so mu iska tua kom tin konfo na wo sika bidu we gu dem so tia say no say di pasa okay, yeah, that's CP. I mean, also say wafre ye. You can also call us. I have, I think, 4 more minutes now. Yeah, Femina, anymore. Okay, I think say Obiama Mepon. Let's call up, brother. Sorry, yeah. Hello, good morning. Good morning, many abada. Hey, who's in Anna? Oh, so I don't know, pay me watching, me more Koowaa, it's you. Major so many about. Oh, they didn't kind and share in Nash, Diana, over quiet. A much younger sister could do over quiet, mine. Oh, soon as a flavor crab, no much ya may offer lumber. Uncle Michelle Lumber. I was young come back 3-4 years ago. Suppose for a year, they do it to my phone. Your mother mobile and your papa, even I start here every morning. Okay. Your best slap with your phone, that you offer can almost in a super. You know, baby, because I saw for them, the atom, the offer, the atom of our or Kenny Moon, and yet them the day would you cassette in the day the answer there. Oh, call a chili baby or Kenny Penny. You pattern, my own baby, I walk on a show. I would cheat never fuck my son of a no penny. Okay. All right. Now, see, your father in a yin as of them. Now, yin tree and a more in a Ghana a day, and young home said, and I might Abraham Oka. And Fenians are phoning me, and ya can before. May I or more Muntimania, and I do with your kind now, my kind of no be made. Yeah, that's if you and fat cold beer, a beam, you know, the Digimedia. Bye bye, I shall with you for another. Na ya kai obi a say ya wada bia ya bomba ya Okasi school park enumere no nso na ya pon no nkono sa na Saturday bia so ya bomba ya ho na me pa September ya be ya from 13 to 15 for D4 na ya bua awiomfo ba na Ege Prophet e Okasi school park 3 days program na Friday na ya all night into obi amfanto ne darling mu nto se September yeguso advert na yeguso and nyamishira mo na omu nyina nti edu omu mara na na me program na achebe bia minkosie amemmo ma advert ne nko mutrim no bi wura mfi aha tinyame nhira mu nyina na ye guma som se membre na so o mate ani ekoi Otavo ebena so mede mu nyina say I me pesi be me fisi se me na so tino e kwa na wo say me sorry na me pastor enkomoji for na ye was Sanso production crew for the morning executive producer Rasam da ku Sanso na akwesi aduma ku junior oji ono na me director famous any nua o man so na ebo machi dom o MC am so amofre nyina so me say me damase edamase a ensanya me shamo nyina like I told you, beautiful sunglasses like I'm wearing. Ope plain, ope colored, ope bia. Call 0559306325 na ye mo be there and famno. We did it Diane. Ya kramo, ya watch nanoka.